ikaze nanone bakunzi ba Kigali Real News. Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana. Duherukana mu masaha y'igicamunsi nijoro ribi cyane, ijoro riteye ubwoba mu bice bigiye bitandukanye muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ni munyemere rero tuze tubabwire uko ibintu bihagaze mbere y'uko uryama cyangwa mbere y'uko ukomeza akazi. Ibintu byabaye bibi cyane aho maginga ya nakubwira ko imirwano Masisi ikomeye kandi ikomeje, aho nakubwira yuko kugira ngo ube wagera ku kirombe cya Rubaya kimaze iminsi kigabiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habura ibirometero 24 gusa kugira ngo imirwano ibe ihageze. Ayo ni amakuru ugiye kumenya ukamenya akantu ku kandi. Ese Abafaransa abari Kisangani, ese Amerika baba bihuje kugira ngo bafate iki kirombe cya Rubaya? Byose urabimenya umenye akantu ku kandi. Ni mu gihe hafi neza ano ku kibuga cy'indege cya Kavumu ibintu ari ibicika, ibi byatumye imihanda ifunga. Ibyo ni ibintu uri bumenye. Umuroko Informa utubereye muri biriya bice arakubwira akantu ku kandi umenye uko situation ihagaze muri iri joro. Ni mu gihe Minembwe yabaye isibaniro nyuma yuko AFC koza gashya ikaritagura abasirikare b'Abarundi ndetse n'aba TPDF, byatumye TPDF yohereza abasirikare benshi ikabashyira mu mujyi wa Uvira. Ese aba basirikare ni bwoko ki? Nabyo ni ibintu ugiye kura uhita umenya uko Baraka imeze, umenya uko Uvira ihagaze. Ni munyemere rero mu minota mike ya mbere yuko mukomeza imirimo murimo cyangwa mbere yuko muryama, umenye uko bihagaze muri biriya bice. Mbere na mbere rero reka mbanze mwifurize amahoro y'Imana we wahisemo kubana natwe, kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse kwicara ku gatebe ukajya wumva amakuru ari update kandi agezweho, acukumbuye kandi yizewe. Ariko mbere na mbere icyo usabwa cyane mbere nyuma yuko wicara ku gatebe kugira ngo bitazajya bikugora, nta kindi ni ugukora kuri subscribe ugakanda ku nzogera, nyamuna mukajya muduha like kugira ngo tubone recommendation. Like ni ingenzi, like itwongerera imbaraga ndetse bigatuma natwe tugira morale yo kushakisha amakuru ndetse no kureba uburyo ki abaloko Informa nabo babona agatransport kaba katoroshye muri biriya bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibibazo rero bikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri joro, aho ku murongo wa telefone tugiye kwakira Bwana Bizima nk'uko mubimenyereye. Abatanzi bashyashya nge nitwa Daniel Habumugisha. Reka twakire umuroko Informa atubwira uko situation ihagaze muri iri joro. Ni imirwano ikomeje kuba mibi mu bice bigiye bitandukanye, ariko maginga ya reka twakire Local Informa atubwira uko situation ihagaze. Bwana Bizima, bimeze bite? Ndakumva. Bwana Bizima, twavuga umugoroba mwiza cyangwa nijoro ryiza kuko ndabona amasaha akuze? Byose byakunda, yaba umugoroba kuko turimo n'ubundi kandi nijoro twarishyitseho. Ego, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Mwiriwe mute ko duherukana amakuru mbwira ko ibintu byadogereye mu mpande zose za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Tubanza mbere na mbere utubwire uko mu Minembwe byifashe. Mu Minembwe uko byifashe n'ubusanzwe urabizi ko hano kugira ngo haboneke agahenge gasesuye utumva imbunda ari ikintu gisigaye ari nk'imboneka rimwe. N'ubundi muri izi nkengero za Pwezero muri za santere n'ubundi ziherukamo imirwano mu minsi itambutse ndetse n'iki gitondo cy'uwo munsi avugaga ko M23 twirwanaho barimo barasa rwose n'imbaraga nyinshi batabarira bashaka kwisubiza neza uduce twa Karingi, Karongi ndetse ni ukuvuga ko utu duce uko ari tubiri, ndetse bigaragara ko imirwano mu gitondo cy'uwo munsi kugeza mu masaa sita byari imirwano isa naho yari ikomeye cyane, kandi ku bitero byagabwaga na M23 na twirwaneho mu buryo bwo gusa nk'aho bashaka gutsinsura umwanzi neza bamukura muri kiriya gice byimazeho, bagasa naho bamuhereza hasi cyane ku buryo ubu kongera kugaba ibitero n'ubundi ari ya style kuzajya bifashisha amadrone, kuko niyo abanza gusa naho abashakira amayira mu buryo bwo kugira ngo
bahuze M23 na twirwaneho be kumenya uburyo operasiyo yo hasi ingabo zigabye ibitero byo ku butaka zije zimeze, ariyo mpamvu ubona ko ubu mu cyerekezo basa naho babajyanamo rwose ari uburyo bwo gutakaza pozisiyo nzima kuri FARDC mu buryo budasanzwe, kuko ubona ko akenshi babaga bafite ibice byo hejuru babisangiye nk'ababigabanye ku buryo bwa ibitero byaboroheraga. Rero M23 urabona ko yariye karungu hano mu kubarasa ndetse no kubarashisha imbunda zikomeye. Urabizi ko yaba ku gicamunsi cy'ejo hashize n'iki gitondo bagiye baraswa bakarasishwaho n'amadrone, ubona ko yahinduye imigambi ndetse itakiri no gukina nabo, bimwe byabo barasishaga amadrone bakabihorera, yamara kurasa akaba ari babona gusa naho bahangana naho uburyo bwo kwanga ko batakaza ibice byinshi. Rero byahindutse ubu nabo bagezweho mu buryo bwo kugabugaho ibitero. Urabona ko M23 ndetse na twirwaneho bahinduye strategy y'imirwanire nk'uko byari bisanzwe. Yes, urabona ko ku munsi w'ejo wenda habaye imirwano ikomeye, habaho kwibeshya kw'ihuriro rya FARDC, habaho kwirasa, bituma batakaza kano gace, ndetse bigaragaza ko harimo abasirikare bamwe baburiwe irengero. Nta makuru magingo aya aba basirikare ntabwo bari batangira kuboneka. Ahangaha amakuru ntabwo yabura kuko igihe kiba gitambutse ni kinini. Harimo ababaye nk'abahunga birabahira babasha kugera iwabo amahoro kuri bagenzi babo, harimo abahatakarije ubuzima bari bataramenya, ndetse harimo n'abafashwe amateka barimo. Urumva ko kutamenyekana kwa kare ko kudasobanukirwa n'aho bari bari nuko urugamba rwari rukirimo, kandi ubona ko rwahabyukiye ibyo kujya gusa naho basobanukirwa naho bo baraye bagiye n'icyababayeho muri iryo joro ntabwo byabashije gusobanuka. Niyo mpamvu ubona ko byatwaye umwanya muremure, ariko amakuru yasobanutse. Harimo abatakiriho, harimo abasubiye muri force zabo, ndetse hari n'abafashwe bitewe n'uburyo barashwe cyane bibatunguye, kandi bakaraswa na drone ndetse n'imbunda ziremereye ku ruhande rwa M23. Urumva byarabatunguye. Rero niho habayeho iki gikorwa cy'uko abasirikare 200 bakwira imishwaro, kandi bari bizeye intsinzi y'aka gace bari basa naho bari kugenzura. Yes, Bwana Bizima, ese nta mwuka mibi byateye muri izo force za FARDC ndetse na TPDF n'aba Barundi n'abawazarende n'aba FDL na Maimai? Urwo ruhurirane rw'abasirikare bivugwa ko n'abasirikare bo muri Angola bamaze kuhagera. Urwo ruhurirane nta mwiryane urimo, akaba nayo mpamvu AFC yaba ikomeje guhagarara neza muri ibyo bice na NLDP twirwaneho. Icyo ntabwo cyabura cyane rwose, ni ikintu cyumvikana, kuko kugira ngo bafate defense agace kangana kuri abagenzura mu mirwano yari ikomeye yo kubasha gutanga amakuru kuba inyuma cyangwa abayobozi babo mu buryo bwo kuba izi drone zitari kubarasa. Urumva habayemo gusa naho habaye kwibeshya no kudatangira amakuru ku gihe, kandi ubundi ku gisirikare ni ikosa cyane buriya. Ni nka bya bindi ngo amakuru niyo ya mbere nyine, cya mbere no gutanga amakuru. Ubwo rero icyo cyo kudatanga amakuru cyabaye ikosa ribasha gutwara ubuzima bwa bamwe, ndetse no gutakaza aka gace, ndetse no gufatwa kw'amateka muri bamwe. Iki ni ikintu ubona ko kitabura guteza umwuka mubi, kuko harisiyo ingana kuri irimo ingabo zitandukanye ntihabura ushinja undi. Icyo ngicyo byanze bikunze umwuka mubi ntabwo wabura, kandi byaragaragaye mu bice byindi wumva bahora basa naho basubiranamo. Ubona ko bibaye nk'icyo bumvikanyeho operasiyo yaha bajya bayikora umwe ku wundi, rwose ubona ko byabafasha kuruta uburyo baza muri operation ari nk'ibihumbi 3 binabateza gutakaza cyane, kuko urumva nawe umusozi uriho ibihumbi 3 kuburasisha drone cyangwa imbunda za tirari, nawe urabyumva abahangirikira ingano yabo uko ingana. Rero ni style bo bumva ko ariyo ntsinzi, ariko niyo ibakozeho ugereranyije n'uburyo cyifashe. Yes, Bwana Bizima, biravugwa ko TPDF ni ingabo zavuye muri Tanzania zaba zimaze kugera mu mujyi wa Uvira. Ese byaba ari ukuri cyangwa ni ibinyoma?
ibi ni ukuri kuko ni amakuru afatika cyane bigaragara ndetse no ku ruhande rwa M23 kuko ubu bwato bwavaga Tanzania ku cyambuza cya Kigoma bwerekeza Karemi cya Kigoma giteganye n'ubundi na Karemi. Yego bari mu buryo bwo gushaka kuza gutanga ramforo hano Uvira kuko bivuga ko ubwo bwato bwaturutseyo bwambuka Karemi bwari buzanye ingabo special forces zivuye Tanzania bufata n'abandi basirikare bari muri Karemi bushaka kubazana mu buryo bwo gutanga ramforo hano muri Uvira. Bashatse gukoresha amazi rero bazi ko bibahira kuko bwari bwo buryo bworoshye bw'inzira batagombye kuzenguruka mu zindi nce basubira i Burundi. Baje bo nk'abaje kwambuka hano ku cyambu cya Baraka basatiriye icyerekezo cyaho M23 urabona ko kari agace ko yagashyizeho iherezo rwose nta prozi ijya hakoreshwa baburasheho buhita bwanga gusubira Karemi bufata inzira isa niyerekeza i Burundi buvuga ko bwambutse i Burundi mu buryo bwo kugira ngo bongere bakore inzira y'amaguru nyine bakoresha imodoka babashe kugera mu mujyi wa Uvira. Rero byabaye nk'abaye urugendo rurerure kuri bo ariko babashije kubikora bambuka i Burundi irangira baje binjira mu mujyi wa Uvira bakoresheje imodoka. Bivuga ko ari imodoka eshatu nini cyane zidasanzwe rwose ku buryo bari kubarirwa mu basirikare barenga 200 hafi 300. Rero urumva ni abasirikare ngo badasanzwe ariho baboneye kuvuga ko za ngabo zisanzwe za Tanzania zabaga muri rugamba ari F23 ndetse yazanye na tirari zirambunda z'imisada zakoreshwaga ariko bariya baje ni special force burebye bazanye mu buryo bwo kwitabara ngo ije kurinda umujyi wa Uvira kuko bafite ikikango ko M23 ishobora kuba yawufata bitewe n'umujinya ifite muri iyi minsi n'uburyo iri kubarasa bidasubirwaho ikoresheje ibikoresho bihambaye bitari bisanzwe kuri bo. Rero urabona ko bagize mu kikango ko izi mbaraga bashyira muri Minembwe muri kiriya gice cya Minembwe bakabasha gutsindwa urugamba rwa buri munsi bafite ubwoba ko zishobora gukoreshwa mu buryo bwo kwigarurira Uvira bakaba batabasha perezida barwana nabyo. Ariyo mpamvu utangiye kumva ko batangiye kugenda bazana support yo kurinda uriya mujyi mu buryo bw'ikikango bafite ko bashobora kuwambuka. Yes, Bwana Bizima tubwire imirwano yazindutse kandi ikomeye ikavumo uko bihagaze muri iri joro. Yego, imirwano ikavumo uwamaye amakuru neza kandi ni amakuru y'ukuri kuko ni imirwano itarahereye uyu munsi kuko yahereye n'ejo ndetse n'uyu munsi yabyutse iba. Rero ni imirwano yagabwe na FDLR, FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi muri kano gace bidasanzwe. Urabona ko ntabwo abarundi bakundaga kurwanira muri iki cyerekezo. Urabona ko iki gitero cyarateguwe bishoboka ko bwari uburyo buteguye bwo kuba babasha kwigarurira ikibuga cy'indege. Umuteguro wabo rero ntabwo wabahiriye ku munsi w'ejo, ubona ko bari bagabye ibitero ari benshi cyane kandi batunguranye. Ku ruhande rwa M23 batari bafite amakuru ya nyayo y'uko iki gitero kirube gifite imbaraga zingana zitya, gusa bari babizi babimenye ko iyo operation yo kuri FARDC iri gutegurwa muri pariki national Kausibiega mu burengerazuba bw'iki kibuga cy'umupira. Ariko ikintu cyabatunguye ni ingano yabo n'imbaraga n'intwaro bari bafite ziremereye ku buryo wabonaga ko kurangara gatoya kuri M23 yari gutakaza iki kibuga cy'indege, ariko barwanye intambara ikomeye ku munsi w'ejo ndetse babasha kubakumira. N'uki gitondo rero mu buryo bwo gusa naho bacumbukura ibitero n'ubundi byaranutse ku mpande bo zombi basaga naho biteguye mu buryo bwo kugira ngo bakomeze intego yabo yo kwigarurira ikibuga, kandi na M23 nayo yari ifite intego yo kubarasa ku buryo babatorongeza mu mashyamba. Rero M23 ijoro ryabaye ryo kwitegura bishoboka ko igaragara ko ari amforo yabonetse y'ingabo rwose ku buryo ubu rugamba rwambikanye uyu munsi wose, kandi bigaragara ko byabaye nk'ingorabahizi kuri kwasiyo ya FARDC igaragaza ko
yananiwe kubasha kwigarurira iki gice, ariko ikivugwa cyane aha ni uko bitewe n'imbunda zakoreshejwe ku mpande zombi ziremereye, biravuga ko abaturage muri utu duce bahungabanye ku buryo harimo abashobora kuba bavuye mu byabo, ariko ni imirwano igikomeje ku buryo ubona ko FARDC n'ikoso bari kumwe yihagazeho mu buryo bukomeye cyane, ariko M23 ikaba ifite intego y'uko ishaka kubasubiza mu ishyamba ndetse ikanabakurikirana kugeza yes. Muranyemerera network zirasa nk'izicitse bakunzi ba Kigali Real News, network ziracitse ngo tumenye uko situation ihagaze. Reka tugerageze wenda kugira ngo twongere dukoresha ubundi buryo twumve uko bimeze, kugira ngo murare mumenye uko situation imeze ya Kavumu, kuko hari abatangiye kuvuga ko ikibuga cya Kavumu cyabaye tombe kandi yaratarabigeraho. Reka twumve uko situation imeze, noneho murare mumenye uko byifashe. Alo network zari zibaye ikibazo, komerezaho ngaho tubwire ko hari ibiri kuvugwa twebwe tuba tutari kuri tsebe, bivugwa ko ikibuga cya Kavumu bari bakigaruriye, niko bimeze? Oya, ntabwo bakigaruriye, nta nubwo byigeze bibaho, kuko n'imirwano y'ejo yari ikomeye kandi ubona ko yatwaye amasaha menshi, ntabwo bigeze babasha kugikandagiramo. Mu birometero barwaniramo uvuye ku kibuga ni ibirometero bigera muri 7, ntabwo bigeze bakandagira mu kibuga cy'indege. Rero urumva ko ibyo byo ntabwo byabayeho, gusa mu nce zihari n'ibikorwa byasaga naho bihagaze kubera imbunda ziremereye. Urabizi neza ko hasi ubwa mbere imbunda ziremereye zihavugiye cyane, urabizi intambara habaye ikibuga gifatwa. Rero ikikango ntabwo cyari kubura ku baturage, ariko haragenzurwa n'ayo 23 kandi bari mu birometero byinshi uvuye ku kibuga, ku buryo utavuga ko cyafashwe cyangwa bakigezemo. Ariko imirwano iracyakomeje cyane bikomeye, ubona ko haca uwambaye rwose kugira ngo babashe gusa naho batorongeza izi ngabo mu buryo bwo kwerekera mu ishyamba zaturutsemo. N'ubundi urabona ko bitoroshye cyane, biri gusaba imbaraga nyinshi cyane. Yes, Bwana Bizima, twihuse nimba hari update z'iri joro ufite muri Nord Kivu watubwira ugakubita ubamura, kuko ino minota ari yo kugira ngo abantu bavuye mu kazi baryame baruhuke neza, ndetse n'abari mu kazi bagakomeze, kuko aribwo baba bakakinjiramo kugira ngo batange umusaruro. Bwana Bizima, yego, icyo navuga kuri nakomeza muri Nord Kivu nuko hano mu nce za Goma muri Parike Nationale ya Virunga biravuga ko ari operasiyo ikomeye cyane ku buryo bwo hejuru ya M23 iri gukorera kuri front line bya nyabyo, ndetse no mu kirere. Bivuga ko drone ziriyo zishoboka, mu buryo bwo ko bari bafite amakuru ko muri parike ya Virunga harimo FDLR yakozemo defense mu buryo bwo kugira ngo igire ibitero itangira kugaba muri izi nce za Rucuro ndetse mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Rero iyi operasiyo irimo imbaraga zikomeye cyane, ndetse no kuba hatuye muri izi nce ni ibintu bari kubona bidasanzwe. Ubona ko ngo bafite intego y'uko nta mwanzi bari busige muri iyi pariki n'umwe, bijyanye n'ingabo bafite ziri hasi ku butaka, ndetse n'imbaraga ziri gukoreshwa kuri drone ziri kurinda umutekano mu kirere zireba aho umwanzi aherereye. yes. Bwana Bizima, urakoze cyane kutwapudetinga muri iri joro, reka twifuriza ijoro ryiza. Yego, urakoze cyane, namwe Imana ibarinde. Yes, namwe bakunzi bakadasohoka ba Kigali Real News, reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza muri iri joro, ndetse wowe urwaye tukifuriza kurwara ubukira, nawe uri muri zone y'intambara tukifuriza kwihangana. Imana niyo nkuru kandi ndabizi bizakunda, ndabizi Imana ishobora byose. Ciao.